Neutral Border Disputed Redressal Forum ka ai jing kershan puraya karai jong kashnong lapangap baan amput lanikan ria ikitan riding bakila thung haka jaka ka bakarteng mu perdet kumban chupen kenmau bahaka arpu pratarik ubenai bakhandai ar hajar arpulai haka jing yakren jengki RDC jongka West Jaintia bat West Karbi Anglong te UDC jongka West Jaintia ulam manjur ya ka jing dawa jongki Karbi ban put lanikan ria yakitukitan riding Henry ka dorbar shnong lapangapat haka jing yalang kabalalong haka arpu khandai tarik ubenai bakhandai ar hajar arpulai kila rai ba an amput nikan ria yakitukitan riding ke forum kebu jingkeli bahaba ki thung ki ding lajong haka khandau ka siap lajong te balai ki deban put batkan ria pat lada put ikini kitan riding de kapan I bangi thung shaka jaka jong ki weekend ka jing menjur jong UDC ban put yakini kitan riding kalong ka babakla bat kalong ru kumba pendem hakmat jong ki niki Karbi bat kalong ru kumba ailat ikini bakin kentur ya uput usam jong ka shnong lapangap bat jong ka jela Meghalaya hi ka forum ka kerpat ru ya ka sarkar bahaka jing le jingo le jurip jongki ya ka block 1 kim deiban le tang hakhanduli mukrop siar lani shakishnong bamarjan henry ki deiban le shadu shakishnong ki bakandong tam bat ki bakut jong ka block 1 ki badeiban retransfer biang shamik halaya ba don ka shuki ki pet yang itangban yo le kai yang i kesikran ki basong basa hapo block 1 kumbar kunja kumbakan kan ini kisnem ka baladat ja hakto ngiyap bungi sim briu jonggi para jongi bela nila yadu kumdon kebayo ikata ka hok ka jongki hadu menta tengi yo meeting yo kerja kam katu kepor tengi kum naga liang ka ki nong song snong yang ka blokon ni dap daga jing snausi but hadu keporu mi ai sim ya ka snong na pangam ba kan yen ha kanong rim ba kan amput ya itu kideng di balaki dep thung ha to snong ka jongki hi ni dap ga jing snau kemen ha ju por pengi an simru ya ki lajia kanu ka bentar mi don lambat baki te tangkung tahi na kanyang jongi ki nong snong ka jongga baro ni jongga blakon ni ya don rekat kanu bentar baki. As you can see, overall situations in our states are very serious. When you look into the road, everywhere, especially the road in Clearet is really bad. When you look into the border issue, the people who live in border area, they really face problems since many years back. But till now, not even ones have come to solve this problem till today. So this is my message. I want to ask the government, please take serious these matters so that our people will not face any problems. So naglian jungi kumka Neutral Border Dispute Redressal Forum HBDRF bagkum jinong song nang tayo po labang ng kulot bagi tipay ba kung blogwan te nangkong ngai kublay ga dorbar sinong lapangap kabalasim ya kararang ba ya kaban omput su ya gitu ikan riding kebaki beladet thung naduk ini dipenai beladet kum kecintip ke bangi leyo haka arte kendai kerik keladon kejinia kenduk jongki DC jong West Jaintia Hills bat DC jong West Karbi Anglong bat nagaliang jongki nong Karbi ki bu jing dawa baki nong lapangap ki dei ban put bat pendre no itu riding bat nagaliang ke DC jong West Karbi Anglong omba hendak ki put itu riding pe nagaliang jong ki wat punya distrik kin ai ke jing dai sepenar begin yo ban lumban lang yo bau khau jongki bat nagaliang DC jong West Jaintia Hills ru ula menjuri ya geni bat ula sya ya ki nong lapangap bakin put ya kita riding ke baki lelet thung bat ban thung pat iki sekebe pat jaka Henry hadin kata hakalai tu terik jong yo benai kador baris nong lapangap kalesong jing yalang biang
bat kala shim ya kararan ba man om put ya gini kitin riding namar balai bagi ne kitin riding giba ki itum kane ke caka kadang hak apa upur usam jom kador barsno lapangap ya kane la pensisya deki kot islam giba naruh ngalayo ihi te nagalian jumi ko forum ni aja jing Kristen ni kador barsno lapangap namar kane garaju ki yo lesi kila bersya pendik hak kebul kom bandung banlang yo bau kau jugi yo bekindu no bandung banlang yo bau kau jugi mendau sunam namar kalajan kaporot Ibrahim, kane gerai jungki, bakile sim, kalong kumba, ong ketok ubega, kentim cengruai, kejongan banduk lama keng ke bekor. Tekila banduk itu ya utau bau kau ni maret marian jungki, dari ki keng ba, purusam kesenong kau jungki, kalong bekor. Tere kalian jungki kum ke forum ru, ni ai ke jing kesan, kepurai ke basna pangap, aga jing idei pat kene gerai ke baki kisim. Bat sakadiat ru, Kaladon ke jing pakla nagaliam jonggi bor pendia distrik jong West Hills district namar kene garai bakisim ke jing mencur jonggi ya kene ke jing dawa jonggi karbi ya kaban put pat kenrea biang ini keten riding nya ko ban ku ke jing pegi abang ipung ya kene keten riding hapo urusan jong chnong lejong balai don kapan ban put ke de habang ni don kapan put kamut ba ni thum ni tek sha bi jaka jonggi bege ya bagi thong kita hak jekala jong balai ngon kawan ko kane gaji ni banjur jong disi kalau bapa kala bat kalau kumba pendem tedong khamat ki garbi bat kum juru kalau kumba ailat ki bagi kentur yo urusam te sagwei karai keba nyinyi layo kebangan umur bentong Haga jing dei bat jing ya gendu jogi archive minister haga ni galai filterit jong ne benai but halor garai ke ba ki archive minister ke ya keren kata kalau ban penkendria no ya state police jong ka asam ban jong Meghalaya ki badon mentah haga chnong kanduli bar lapangap bat ban bujri no pat dagi CRPF dagi Central Force te nagalian jogi ni percaya gini Henry ni ajing buat ke sarkar ba ni tentu ya ke sarkar ba ki polis jong hiru ide bandoni haga to jaka namar bole kini ki CRPF le kimtip ya ke tedong ke kli lene ya ke du kedang ya ke pop ya ke hok halor gani ke jingjia te ni don lagi jong ki polis ki ba kamtip ya gani bat lada ni perkendria di polis jongi bat ban bujuli pat dekini ki polis CRPF kalau penban kumni kumba habadon ukpatrai di kalau kumba mi IT penban ki kun jongi chopana ke di habadan don ukpatrai kamde ini bagin IT ki kun jongi chopana yo makin sya le ben penban Tena kalian jungi kum forum dikentu ya ke sarkar ba dewan simpiai ga dikekam poi kila ban pai ini CRPF ru tambah ki polis jungi ru kedi bandoni hantu ba kedi ban trelang dekat na kementawan wanra ya ke sok sai te kendia ni kum forum kum bagi jukren ke pos ke por te halor kenega jing simra jungi arsip minister akan digilang barang sudah but ni kwa aban gentu ya ka sarkar Meghalaya kat kum bejik tip ke bengiyok ki ongba haswa ke duka puja kata kamu haswa ka argosan mentau benai kini inspek no ya gitu gi spot area itu bijaka kibadon kiba dei ban transfer biang dei ban penbet biang yo usa te benengkong ni kwa aban gentu ya ka sarkar jela jungi ba kam dei ban perlejing muthan ya ka siar bat khanduli sektor Data kisipnya berpenbeswa yang purusam yang kanuli berbesar sektor kalau kumbat tensa prek penbani ka pelakuan jongi sipo asam. Kesiap jing epat ini ban ya keren pat din. Wai bela penbe yo purusam yang kapsiar kanuli. Tena mar kata kabahae ya kesorkan bagan sipia sendon ban open isu ya gane kapsiar kanuli sektor.
Kendai bani keren be ke belum kumalong nadu kasnem kat kendai spa san kewe san kewa. Namar bagane ke kan lip sektor. Kami kam hadir, bak kami utang na kadau ke jingkam jubor. Jom ke jela asam, sopo opo sam jom ke jela jumi. Tiga subjek ke pengomsani kelom, ban transfer biang ke blok blok tu sepon kalea. Ti kapha ban ya keren sendon. Ya ke kam transfer biang ke blok 1 blok 2 sepon kalea mar bale. Dan dala ban transfer biang ke blok 1 blok 2 sepon kalea. Automatically kapsian bakan nubi ke lawang lupa ni sepo ke jela kalea bat kan om don jing Yesu. But hagai jing dei bar tadi jing le visit jong chief minister jong galea ni baru chief minister lane ki dokot jong regional committee ru ni kentu bagi dei le visit lane ban le pek le jing ho shedu itu kisnong ki badon shabak put jong urusan jong blok 1 om ta kasi kanduli lane bukro lane sepsiar unta teper namar bikin yo ide le jong kamat ni jing long jing man ki jaga puta berbikin lah ki sisa. But ni kenturu bang ni kasi benar mengenai keren berbor om bagi le hidup ki kambean dan ni bagi kwa bandon sebuah megalia dan renti bomdei indrai ki kwa alor kahok kadang